Ngiyababingelela abantwana abangcwele. Sizovula ngehlabelelo 115 inkosi kusekuphama kwebanga. Ngivukile ngezwi lakho mina ake ngivukile ngivumele osimibate abafile ngivumele abafile abafile osinda ngivumele osimibate abasinde ngivumele osimibate abasinde ngenhlanhla ngivumele osimibate abangayi ngivumele abangayi
Amen. Sisesikhumbuzo esikhumbuzweni Senkosi Inyangayezulu. Ngiyafisa ukuthi ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngithi recap lokho engikukhulume kuseni ukuthi leli bandla likamenzi wezulu nomhlaba. Amen. Uma sithi ngilikamenzi wezulu nomhlaba asikusho lokho ngokukholwa, kodwa sikusho ngoba kubhalwe phansi, kubhale yena umsunguli walo ubaba mkhulu ukuthi libandla likamenzi wezulu nomhlaba. Amen. Libandla likamenzi wezulu nomhlaba, isekelo salo imithetho kaJehova njengoba wayishiya kuMose, nalokho esikukhulumayo
asikusho ngoba sikholwa lokho kodwa sikusho ngoba umsunguli walo wabhala phansi ukuthi lenkolo noma leli bandla libandla elakhelwe esisekelweni somthetho kaNkuluNkulu njengoba wawushiya uMose. Ngibuyile ngachaza ukuthi uNkulunkulu wakubhala phansi ukuthi kukho konke esikwenzayo siyobheka ukuthi abasendulo babe kwenza kanjani. Uthi ke uNkulunkulu wathi ebatshela abantu ukuthi bobheka ukuthi endulo kwabadala kwakhanjwa kanjani. Abantu bathi ngeke sikwenze lokho. Ngikubekile ukuthi aqalisi kulesi sikhathi samanje, aqalisi ngoshembe ukuthi kuleli bandla kube nomholi ohamba emhlabeni. Kusukela koMose abaholi babehamba emhlabeni, nanokuthi uNkulunkulu ukubekile ukuthi uma umholi ehamba emhlabeni kufanele kwenze kanjani. Leli bandla likaJehova uNkulunkulu akakhethelwa ukuthi mase kuhamba umholi ubani ozothatha isikhundla sakhe. Akakhethelwa kuleli likaJehova, kodwa kuyakusho yena uNkulunkulu ukuthi njengoba sehambile lo mholi akuthathwe lo. Uma engashongo uNkulunkulu kuyabuzwa, kubuzwe nangemnikelo, kubuzwe nangemthandazo. Kuleli bandla likaJehova uNkulunkulu uyakhuluma. Amen. Asazi noma kwamanye amabandla kunjalo, uNkulunkulu kodwa kuleli ibandla uyakhuluma. Eyikhulumele yena. Njengoba ngimi phambi kwenu nje, akakho umuntu owake wangikhetha nana ningikhethanga ukuthi ngime phambi kwenu, kodwa uNkulunkulu wayekhulumela yena. Amen. uNkulunkulu wathuma ingilosi, namanje isahleli nami sekuna 15 years yafika ihleli nami iyangifundisa indaba kaNkulunkulu. Amen. Ngakho ke kuhlubuka uNkulunkulu ucabanga ukuthi uma Inyangayezulu ithi uma ngihamba emhlabeni anoya entabeni niyolinda, uNkulunkulu yofika ezonichazela bese abantu benqaba ukwenza lokho. Ngoba lokhu kwenqaba kwabo kusho ukuthi uNkulunkulu sebemephucile ilungelo lokuthi enze okufanele ekwenze ebandleni lakhe. Sebemephucile la ilungelo, ikhona benqaba ukuthi bentabeni yasenhlangakazi bafuna ukuthi beyikhethele bona. Ngalokho kwenza ke abasekho ngaphansi kaNkulunkulu, sebemhlubukile. Ngishilo ekseni ukuthi ingilosi yathi kimi ungakhathazeki ukuthi leli bandla lamaNazaretha liba likhulu noma libanjani, lingakhathazeki ngoba uNkulunkulu akasekho kulo, sebemlahlile uNkulunkulu. Lento sebeyenza basenzela bona, hayi ukuthi basenzela uNkulunkulu. Yathi wena into kufanele ikukhathaze ukuthi ubuNazaretha
njengenkolo kungapheli. Kodwa ungaba nendaba nokukhula kwamabandla abantu. Kodwa ubheke ukuthi ubuNazaretha njengenkolo akungapheli. Lokho ngiyafisa ukuthi ngikucizelele ngoba kulesi sikhathi samanje kunabantu abazenza amaNazaretha kade bengamaNazaretha ngegama. Abawona amaNazaretha. Banonkulunkulu babo. Futhi abakufihlile lokho. Baze besho bethi 100%. Mina uNkulunkulu wami usibani 100%. Uma ethi umuntu uNkulunkulu wami sekusibani 100%, usho ukuthi mina angisahlangene noJehova. Lo uNkulunkulu wami akasekho ngaphansi kwaJehova. Senginonkulunkulu wami 100%. Ekubhale lokho bemeseke. So lo muntu noma ephakathi kwethu kodwa usekhonza uNkulunkulu njengabantu abakhonza uBuddha. Lo uNkulunkulu wakhe usesestagini sikaBuddha ngoba use100% kuye. Akasekho kuNkulunkulu oJehova. So uma engekho uNkulunkulu kaJehova usholani ukuthi uyiNazaretha? Uma umuntu engekho ngaphansi kwaJehova usholani ukuthi uyiNazaretha? Ngoba uNkulunkulu wakhe is 100% kuye. Ngamanye amazwi ngokukholwa he is completely independent. He is 100% away from God Jehovah. Kodwa at the same time usayibiza ngokuthi uyiNazaretha. Bese kuthi nina any 100% under Jehovah bese kuthiwa aniwona amaNazaretha. Ngoba yena umNazaretha akuseyena umuntu ongaphansi kwaJehova, kodwa umNazaretha usewumuntu ongaphansi kwaNkulunkulu wakhe o100% kuye. And lokho kukuntshontsha. Ilokho kukuntshontsha. Ilento ebengiyikhuluma kumaKristu ukuthi akufanele ukuthi uthi ungaphansi kwaYeshua ngomlomo kodwa ube umchitha uYeshua ngezenzo. Ngoba udida abantu abangaphansi kwaYeshua ngoba uYeshua wayekhonza uJehova. The same thing awukwazi ukuthi uthi ungaphansi kwaShembe ubaba mkhulu ngomlomo kodwa ngezenzo umrejecta ubaba mkhulu. Ngoba ubaba mkhulu wayemkhonza uJehova. Niyayizwa into engisho? So uma ngabe ungaphansi kwaYeshua, yiba ngaphansi kwaYeshua njengaye ugcine imithetho kaNkulunkulu njengoba uYeshua wayigcina imithetho kaNkulunkulu. Musa ukuhlubula abantu egameni likaYeshua. Musa uhlubula abantu egameni likaShembe. Ngoba manje na too many people indaba kaShembe isiyinhlekisa. Ngoba kuyaye kuthi imali abantu bethi 100%. Abasasho manje ukuthi 100% lo uNkulunkulu wabo bekubeke ngsobala sebesebenzisa uShembe so that umphakathi udideke ukuthi kanti uShembe yini. Ngiyafisa ukuthi nginitshele ukuthi thina singamaNazaretha ngokuka Mose. Amen. Uma sithi singamaNazaretha ngokuka Mose, ngichaza ukuthi singamaNazaretha ngokomthetho kaMose uze kuba profeti, uze kuJesu,
uze kubaba mkhulu uze kubahole abamlandelayo singamaNazaretha ngalokho asiyo amaNazaretha ngomlomo laba abasebenzisa ushembe ngokuthuka uNkulunkulu bazozibonela ukuthi bayogcinaphi ithi ke ingilosi bayeke ungakhathazeka noma bayakhula bayacheba noma baba namabandla amakhulu kodwa kusewona amabandla kaJehova amabandla omndeni yabo noma bagcina amasiko noma baphuza utshwala noma benzani don't worry about them ngoba sebezakhele inkolo yabo kodwa bayifihla ngaphansi kwaJehova kodwa inkolo yabo kodwa bayifihle ngaphansi kwaJehova ngithi ke angedlule kulokho ngoba ngiqale ngokuthi babonakale ngoba behlukumeza umuntu omdala ubaba wathatha lobuholi ena 70 years and ubaba owayebekwe naye waye ebuseleli ibandla for 40 years akazange wazomhlukumeza wamthanda kabe emhlonipha kodwa uthema ngabe sekufika i10 yakhe wayelethe uNkulunkulu wayese ehlukunyezwa zingane emunteni o70 years ngoba sekufika isikhathi sokuthi kufanele utelefone leli bandla bamhlukumeza ngendlela esimangaliso bamthuka benza yonke into bamfaka inkantolo kwathi noma sehambile emhlabeni bamlandela ngenhlamba kuze kube manje ubaba Inyangayezulu uyathukwa uthukwa ngamahlubuka ahlubuka uNkulunkulu kodwa enza sengathi angaphansi kwaNkulunkulu kodwa amhlukile uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabekelwa umholi uNkulunkulu uyayibekela umholi washo njalo babila Inyangayezulu nje wathi uthema kufika ingonyama ngayitshela into esenhlizweni yayo uthi kodwa egcineni leli gama enginikeze lona lo muntu uthema ngiphume esibhedlela wahamba emhlabeni ngabona ukuthi ngonile uNkulunkulu ngithathe into kaNkulunkulu ngayenze yami lento esihlangene ngayo lapha akusiyona yethu ngaNkulunkulu amen akusiyona yethu eminike isihloko bengithe ngizokhuluma ngaso yilesi sithi ukukhonza uJehova yedwa ngawe bayasizakala abalele amen amen ukukhonza uJehova yedwa ngawe wena okhonza uJehova yedwa abafile bayasizakala ngawe lokho ebengikukhuluma akusona umbono wami imfundiso kaShembe amen ngaphambi kokuba ngenabe kulokho engikukhulumayo ngizofunda intshumayelo kaBaba mkhulu owayikhuluma ngoba intshumayelo kaBaba mkhulu iba isisekelo senkolo yethu niyakuzwa lokho intshumayelo kaBaba mkhulu iba isisekelo senkolo yethu ubaba mkhulu wayeshumayela lentshumayelo ngo1927 uthi siyakholwa ukuthi kukhona ukungena emzini oyingcwele lapho kubuthene khona abasekuphakameni kuJehova umnini mandla onke uyise wabamkhonzayo ukhuluma baba mkhulu kulomuzi akungeni noma munye ogama lakhe alilotshiwe encwadini yokuphila namuhla ngiyafisa ukuba nazi ngabafileyo ukuze lowo nalowo alungise indlela yakhe
ngokuba kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa. Abafile yilabo abangangenile emzini oyingcwele ngenxa yokuhamba kwabo okusebumnyameni. Bafumana ukufa okubuhlungu okungukufa kwesibili. Abaphilayo yilabo abazuza umusa, inkosi ebavusa bengakwembethe ukubola, ibangenise emzini oyingcwele. Labo yibo abalidlayo ifa lombuso wezulu. Kule nkulumo ubaba mkhulu uchaza ngokufa, ukuthi ukufa kwehlukene kabili. Kukhona ukufa kwenyama uma inyama yehlukana nomphefumulo, bese kuba khona ukufa komphefumulo uma umphefumulo ulahlwa ungavunyelwa ukungena ezulwini. Umphefumulo olahliwe wangavunyelwa ukungena ezulwini, lo mphefumulo kuthiwa ufile. Bese kuba khona ukuphila komphefumulo. Ukuphila komphefumulo kusho umphefumulo othena ma wena usufile, wathi mawufika phambi kwaNkulunkulu wavunyelwa ukungena ezulwini. Uthi-ke ubaba mkhulu, ngizwile abanye bethu ofile ufile. Angazi noma wake wakufuna yini ukuthi kwakuyini ukuvuswa kwenkosi emathuneni esho uJesu. Petros 3 verse 18 to 20. Uma inkosi yavuswa ukhona ukuvuka kwabafileyo. Akasho ukuthi baba mkhulu uma inkosi yavuka, ngoba neBhayibheli lithi uma yavuswa. Kodwa amaKristu ayayenza sengathi wayevukela uJesu, bese ethi uJesu wavuka, kanti uJesu wavuswa. Nxa kungekho ukuvuka kwabafileyo, kavuswanga naye uKristu. Nxa nithi nina bakholwa, nina bokukholwa nimunye naye, nikuphika kanjani okuyiqiniso? Nikuphika kanjani ukuthi okholwa egameni likayise nelakhe nelomoya naye uyovuka ngokuba emunye nowavukayo? Siyovuka ngoba simunye nowavukayo. Ukuvuka lapha kusho ukuthi uthi mawusufile ngokwenyama ubuye ungene ezulwini. Nathi siyongena ezulwini ngoba simunye nowangena ezulwini. Nina abantwana basekuphakameni, yazini lokhu namhlanje. Ubusisiwe ongamthuku uyise nonina athi bangamadimoni, njengokwenza kwabangaqondi bephendukezela ivangeli, belenza indaba yabo yomdlalo. Ngamanye amazwi, kuleli bandla awuvumelekile ukuthi uthi abantu abangasekho amadimoni. Cha, awuvumelekile lokho, ngoba abantu abangasekho abawona amadimoni. Uma bengayiwa amadimoni bayini, bami kanjani? Bechaza baba mkhulu. Kuhle ukuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini, kanye nezingilosi. Ohamba ngokulunga inkosi yomvusa imngenise eparadise, okungumbuso wayo okusekuphileni okuphakade. Ngithi indawo yabaphilayo ikhona. Ngamanye amazwi, thina siyongena ezulwini. Thina siyophenduka sibe zingilosi. Thina siyoba sembusweni wezulu uma sihamba ngendlela kaNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho, lokho akukubi kuJehova. Kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula uThixo.
umzali wakho ungabanalo uthando lwakhe oluzokwedlula uThixo. Khona abanye ababethu noma ngabe bekwazi ukuthi uNkulunkulu uyenqaba ukuthi sihlabele amadlozi. Ewahlabele ngenkani ethi ubaba wami. Ngamanye amazwi unothando lukayise olwedlula umthetho kaNkulunkulu. Kuleli bandla likaJehova ungabanalo uthando lomzali wakho oluzokwenza ukuthi weqe umthetho kaNkulunkulu. Funa niduke nenze ukuphambene nomyalo enganiyala ngawo nenayalwa ngawo kuMathewu 10 verse 37. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekuwakhonza amadlozi. Kushusheme. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekuwakhonza amadlozi. So njengoba silapha sesithi asiwakhonza amadlozi, akusiyona into esithatha mhlambe kuNkosazana, into eyasho ubaba mkhulu ukuthi asisawakhonza amadlozi. Thina amaNazaretha kaNkulunkulu. Thina amaNazaretha angamaNazaretha ngokaMose. Amen. Asiwakhonza amadlozi. Nomthetho othi alisahlangani nabafowethu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Kuthi lapho ngaso leso sikhathi babuza onkwanyana nomzeleki bathi, "Nceku yenkosi, angeke sahlabela okhokho bethu na?" Waphendula umprofeti wathi, "Cha abantwana bakaNhliziyo, okweni kuhle ukuba nibakhumbule elatini elikhulu emzini kaJehova ephakameni, kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. Nina uma ngabe nikhumbula abazali benu, bakhumbuleni elatini. Ukukhumbula abazali bakho elatini in a simple language kusho ukuthi banikelele." Niyakuzwa lokho? Amen. Uma ethuba wamkhulu seniyobakhumbula elatini, usho ukuthi niyobanikelela. Ngamanye amazwi thina abazali bethu siyabakhumbula, kodwa asibakhumbuli ngalendlela ekhunjulwa bona ngabantu abangamazi uThixo. Thina ngoba sazi uThixo, abazali bethu sibakhumbula ngokubanikelela. Manje ngoba uthi lapha ubaba emzini kaJehova ekuphakameni kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. Kukhona abantu abakhumbula abantu abangasekho, kodwa abangenaye uThixo, abangazi ukuthi njengoba nenza lento njena lo muntu ongasekho emhlabeni uyasizakala ngalento engiyenzayo. Akazi. Batabami, ukufika kwethu komhlaba kwaba ukuzokhulula amathambo alele othulini lomhlaba nemimoya oyihlo entundayo. Imimoya yobaba yayintunta uShembe engakafiki lapha. Sengisho uShembe ke ngempela. Ngizomunye ekuseni sethi esekhuluma ngesibongo sika Shembe. Akaze kukhulunywe ngesibongo kaShembe, kwakhulunywa ngegama lika Shembe. Amen. Ubaba mkhulu ukuthi uShembe igama, hayi ukuthi isibongo. Isibongo seza muva, kodwa wanikezwa igama. Sesifikile thina boShembe oyihlo bavuka emathuneni bahlabelela bethi, "Kade sivalelwe teta singene simkhonze uJehova, namhla vuliwe amasango." Ngamanye amazwi, ngenkathi ufika uShembe bevele ezulwini, obaba mkhulu bajabula ngoba imimoya yabo yayintunta njengemoya yezinyoka ehlala emathanjeni, babengenawo umuzi. Namanje abantu abangekho ezulwini abanawo umuzi.
namanje izulu lomndeni akusomuzi. Yathi ingilosi uma nifuna ukubona ukuthi ezulwini lomndeni ukuphila kanjani, ubobona abaprofeti bezulu lomndeni, ubuke isangoma. Uma isangoma sichaza kusho ukuthi ke nezulu lomndeni liyachaza. Uma uchazwa zinkukhu lezi ezilokhuza ezifakwe ekhanda nebovu nawo konke lokho ungcola, kusho ukuthi ke izulu lomndeni liyachaza. Yathi izangoma zingabaprofeti bezulu lomndeni, zisebenzela izulu lomndeni. Yathi ke uma ngabe ufuna ukwazi ukuthi izulu lomndeni linde kanjani, buka isangoma ngoba umprofeti wabo. Manje na ke obabamkhulu bathi uma ngabe kufika ushembe, bathi nabo awu nathi saze saba nomuzi okhazimulayo, nathi saze sakwazi ukuthi sisinele uNkulunkulu. Livulwe ngubani leli sango lokuthi nathi sisuke emahlathini siyokhonza uJehova? Livulwe ngubani? Livulwe ngubani? Livulwe ngushembe. Yeah. Isango lapha kwaZulu lokuthi thina sikhonze uJehova lavulwa ngushembe. Livulwe ngubani? Livulwe ushembe. Njengoba sekukhona umndeni wakaShembe uthi asibuyele emadlozini nabo. Kodwa thina ushembe lo wavela ezulwini wasifundisa ukuthi siphume emadlozini siye ezulwini. Siyokhonza uJehova. Amen. Ukhona ke into ubabamkhulu wayikhuluma. Uthi ubabamkhulu uma ngabe abantu bebazi bebezobuthana kanye nathi ekuphakameni, sikhalele abasekufeni ngoba basosizini, besizonxusa ukuba bagezwe, bathethelelwe izono zabo, bangene emzini oyingcwele. Namuhla ilona lo akanxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba bakhunjulwe ekudingisweni, babuyiselwe eEden elingumoya wakhe ethembeni elisha. Ilapho ke engikhuluma khona ukuthi uma ukhonza uNkulunkulu oyedwa ulusizo kwabafile, ngoba wena uyakwazi ukuthi umuntu ofile, uyakwazi ukuthi umama wakho olahliwe, ubaba wakho ongekho ezulwini, uyomcelela uNkulunkulu ukuthi engene ezulwini, ukhiphe umnikelo, umnikelele engene ezulwini, umgeze engene endaweni eyingcwele. Wena kuphela okhonza uNkulunkulu ngokuphelele okwazi ukwenza lokho. Ngeke abanye abantu bekwazi ukuthi bengenisa abantu ezulwini lutho. Uwena kuphela okwazi ukuthi uye kuNkulunkulu uthi Nkosi, ngalomnikelo ngicela ukuba abazali bami bengene ezulwini. Ebese uNkulunkulu ethuma ingilosi zakhe eyobafuna lapha abakhona, befike belandwe beyimoya, befike begezwe, bese bengeniswe ezulwini. Wena kuphela okwazi ukwenza lokho. Ngaleyo ndlela njengabantu abakholwe ngokuphelele, silusizo kubantu abasosizini, ngoba siyakwazi ukuthi sibakhiphe osizini. Bantwana bakanhliziyo kukhona isigodi sosizi, kukhona abanhliziyo zabo zisekwahluleleni, abasacashile nje.
kodwa abalindele ukugwetshwa labo ke yilabo abangamthandi uThixo. Kodwa la ngikhuluma ngokuthi thina esimkhonzayo uJehova ngokuphelele silusizo kubantu abafile abasosizini. Ithina esikwazi ukukhipha umuntu ososizini esefile. Thina sikhonza uJehova asibhekile ukuthi abantu abafile besize ngoba vele abantu abafile basosizini bona badinga thina ukuthi sibasize. Eminyakeni ephambili ngihlala nenye intombazana ifunda. Ihlala kimi inenye intombazana emngani wayo. Le ntombazana emngani wayo yayinesoka nje. Ithena iyakulo nje emini kwakusesikhaweni ngiyikhulumele ndaba. Lavekelela lavuka ebuthongweni lelisoka layigwaza. Lathi libona ukuthi intombi yalo ligijima lithi lisesibhedlela yafela endleleni. Kwathatha insukwana ngiyezwa kulokho kufika umuntu lapha engqongqoza lapha endlini. Engqongqoza kwathatha insukwana impela engqongqoza. Ngangisanda ukuhanjelwa udade wethu. Ukhetho kuhle. Ozala uMadlamini ngase ngicabanga ukuthi mhlawumbe uyena ngoba wayehambe kabi. Kodwa kuthenga elinye ilanga kuyisabatha. Ngiyezwa sengqongqoza khona la endlini engilele khona. Ngase ngitshela ingane yami ukuthi ayibheke ukuthi ubani lokuyicorridor. Ngoba phela asikaze sivule eminyango lona sengqongqoza lapha ubani. Le ngane mangicabanga yayina 3 years. Yathi buya ingane yabo isiphaphathekile. Singasakwazi ukukhuluma. Ngathi awukwenze njani? Yathi nangu sibanibani phandle akagqokile. Iyayazi phela le ngane ngoba ihlala la athi ihlala kodwa isekho emhlabeni. Ngase ngiphuma. Ngathi mangiphuma ngasibona isithunzi sayo singibalekela. Noma ngayibonanga mina njengengane eyichaza. Ngaleso sikhathi isikhathi esidala lesi. Amanazatha esaphila. Sasishumayela ngaleso sikhathi. Ngangishumayela nondunakazi seyumshumayele engakaba uyumfundisi engakaba umvangeli. Sashumayela ngempela indaba kaNkulunkulu. Ngase ngeke umshumayela ondunakazi. Ngathi baba ukhona into enje. Uthi ke umshumayela ondunakazi ufuna ukuba ubone ukuthi ufanele senze njani. Ngithi mina ngibona ukuthi le ngane kufanele siyikhulule. Ngoba angiyazi ukuthi ngoba incane kangaka nje into eyenza ukuthi ihambe ivula amabhodwe kwenze njani. Ngoba kwakuthi makusesuku ivula amabhodwe siyeza sekuvula amabhodwe ekitchen ivula amabhodwe ifuna ukudla. Usizi labantu abafile. Le ngane lena kade kuyintombi nje efundayo enza umatric kodwa manje sihambe ivula amabhodwe. Ayisekho sekumoya. Ngithi ke mina mshumayeli ngicela kuba kube nenkonzo la. Le ngane sicelele ukuthi ingene ezulwini. Angizokukhuluma nabazali bayo ngoba abazali babo babesindisiwe. Nasemngcwabeni wawo ngangeyikhona babengayazi indaba kaNkulunkulu. Ngabona ukuthi ngabe ngichitha isikhathi sami ngakhuluma nalabo abantu. Angiyenze lento ngoba ifike lapha le ngane. Yethemba lapha ukuthi mhlawumbe la ekhaya izosizakala. Ngawabiza amaNazaretha. Sathandaza. Sanikela. Asizange sathi le ngane umoya omubi. Kodwa sathi inkosi
sicela ukuthi lo moya walengane uma kukhona icala eyalenza uyithethelele yona iye ezulwini. Sesikwenzile konke lokho sanikela senza yonke into yagcina ngalolu suku lengane kuba siyibonele ekhaya kwaphela yonke. Amen. Ngithi thina esikholiwe ngempela silusizo kubantu abafile ngoba uma sebehluphekile ithina esikwazi ukuthi sibangenise ezulwini. Amen. Ngo-2007 ngangihlala lapha na elokhuzeni nomkhokheli sihlala eflatini lapha eThekwini. Sithe sizwa kwase kuba khona amangcolo nje la endlini anukayo ngathi la mangcolo aqhamuka. Hawu la mangcolo aqhamuka kanjani? Uthe ngelinye ilanga sihleli sesikhala i-toilet khona la eflatini. Hawu khala i-toilet kwase kuyacaca ukuthi khona umoya ehleli nawo ngoba asiwazi lo moya ukuthi leli toilet lishawa ubani bese kuba khona ukunuka okuyisimangaliso. Kodwa ngoba singabantu bakaNkulunkulu yayisifika ingilosi yathi cha akuboni umuntu yathi kunoyisho omkhulu owathi eseyinsizwa waxabana nabakubo wathukuthela wayesehamba eyongena ehlathini wafike wasikhunga. Abantu bakini bacabanga ukuthi wabhunga wayegoli akazange wabhunga wayegoli wayehlathini wayiphunga ehlathini lapho wayengeke ethole khona umuntu. Ithika ingilosi leli phunga lamangcolo enilizwayo iphunga lamangcolo aphuma kuye mhla esebhaqhuza eseyikhungile. Namanje lawo mangcolo agcwele umzimba wakhe. Namanje lawo mangcolo amnukela. Njengoba niwezinuka nje. Cabanga ukhuluma ngobaba omkhulu, hayi obaba omkhulu abadala owakwenzeka lokho esemncane. Ngangeke ngizwe kuthiwa khona ubaba omkhulu owadukayo wayegoli. Nangu nje umfazi yakwazi lo. Sahlala esemfuni. Sawutshela ingilosi ukuthi hayi uye lo onukayo. Ithika ingilosi usezwile ukuthi emndenini wakhe kunomntwana othandwa uNkulunkulu osethembele kuye ukuthi engakwazi ukuthi emkhulule kulesi simo kusona. Uthi uze kuwe ufuna ukuthi umkhulule. Yayisintshela ingilosi ukuthi fanele senze njani ukuze khululeke. Sakwenza konke eyakuchazile ingilosi kude. Wakhululeka ubaba omkhulu. Kusukela ngaso sikhathi sesiyenze yonke lento azange wabuye weza kithi wazosinukela wenza yonke leyo. Kodwa wakhululwa abantu abakhonza uNkulunkulu ngokweqiniso. Amen. Njengoba sikholiwe nje siseduze kwaNkulunkulu. Njengoba siseduze kwaNkulunkulu sifundiswa izinto eziningi ngokuthi umuntu ukhululwa kanjani. Umuntu uboshwa kanjani, eboshelwe yini kanjani. Sikufundisiwe lokho. Sikufundisiwe ukuthi uma ngabe ubulala umuntu noma ngabe umbulale ngephutha noma ngabe umbulale ngabomu
uthola isiqalekiso ukukhipha nje umphefumulo womuntu kwesiqalekiso leso siqalekiso siba uyasithwala size sithwalwe ngisho isizukulwane sakho manje ukwabulala umuntu akukhathalekile ukuthi umbulale ngabomu noma umbulalanga ngabomu sikufundisiwe lokho kodwa abanye abantu abakwazi lokho ithi-ke ingilosi ukuze lesi siqalekiso singakwehleli uma ubulala umuntu noma ngabe umbulale ngephutha noma umbulalanga ngephutha ubo mnikelela ucele ukuthi angene ezulwini ngoba uma usumnikelele wacela ukuthi angene ezulwini ayikho into efunwa umuntu ofile edlula ukungena ezulwini ayikho ithi-ke ingilosi uma usumnikelile wangena ezulwini lo muntu uyokujabulela noma usukhipha umnikelo ucela intethelelo akakwazi ukuthi no ngoba ukhiphe umnikelo wokumkhulula ukuthi angene ezulwini abantu abakholwa ngeqiniso abakholwa kuNkulunkulu yedwa bayakwazi ukuthi bengenise umuntu ezulwini amen ayigcinanga lapha ingilosi sifundisiwe ukuthi abantu abafile abathakathi bayakwazi ukubasebenzisa against us ngisho ngabe bengabazali bethu ethi ingilosi abantu bayakwazi ukuthi isidumbu sihleli befike besithwebule bethwebula umoya waso isidumbu sihleli ngenkathi nina nongcwaba sengcwaba isidumbu nje kodwa umoya walo muntu sebemthathile uma sebewuthathile umoya lo muntu bazowuphendula bewenze ube isitha sakho wena mama wakho noma ngabe ubaba wakhe lo muntu noma abo ingane yakhe bawuphendula yena lo muntu lona obaba wakho bemenze isitha sakho bebhubhise umuzi wakho ngaye ethingilosi abantu abafile abathakathi bayaba namandla ngaphezulu kwabo bebenzise zonke izinto noma ngabe umuntu noma ubuhlakaniphe kangakanani uma ngabe usufile umuntu umthakathi uyakwazi ukuthatha ekusemzini wakho eyokwenza isigcina sakhe siyakwazi lokho ukuthi kuyenzeka noma singakwazi ukwenzeka kanjani kodwa ukuthwetshulwa kwabantu into ekhona ngamanye amazwi umoya womuntu ofile awunawo amandla ngaphezu komthakathi umthakathi engakwenza ukuthi njengoba ngihlakaniphile ngithi ngihlakaniphile noma ufundile noma yini mase ngifile umthakathi engithathe bese eyomfuya emzini wakhe bese ngisebenzela yena ayikho futhi into engayenza kodwa yinye into onayo amandla kaNkulunkulu amen uma ngabe ukholiwe ngokuphelele umthakathi ngeke ekwazi ukukuthebula ngoba unamandla kaNkulunkulu amen ngoba umoya womthakathi noma amandla kaMthakathi akekho ngaphezulu kwamoya kaNkulunkulu akekho ithi-ke ingilosi uma ngabe nifuna ukuthi nisinde kulokho
ufanele ukuthi uthi mawusuyinazaretha likaNkulunkulu bese uyobhajadiswa ubhajadiselwe abantu bakini uchaze ngenkathi ubhajadisa ukuthi ngibhabhadisela abantu bakithi ngibhabhadisela ukuthi abantu bakithi begezwe njengoba ubaba omkhulu esho ngibhabhadisela ukuthi abantu bakithi bebengcwele ngibhabhadisela ukuthi abantu bakithi bevikeleke kwimoya emibi ithika ingilosi uma ngabe usunikelile wabhajadiswa kuyophuma ingilosi ziyolanda leyo moya ngisho ngabe leyo moya isithunjiwe kodwa zofike ziyilande zisezulwini umthakathi ngeke sabanayo ilokhuza amandla kuwo ngoba seku umoya oyingcwele kodwa konke lokhu kwenzeka kumuntu okhonza uNkulunkulu yedwa ngeke kwenzeke noma kumuphi omunye umuntu kufuna umuntu okhonza uNkulunkulu yedwa ungabana abanye uNkulunkulu abango 100% ibana uNkulunkulu oyedwa uJehova ngoba uthi uNkulunkulu ungabi nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwami immediately usuno 100% abanye uNkulunkulu usuphumile kuNkulunkulu uJehova ngakho-ke kuyiseluleko sami ukuthi asingasuki kulo nkulunkulu oyedwa ngoba ngalo nkulunkulu oyedwa esimkhonza yena yedwa sinamandla ngaphezulu kwabathakathi sinamandla ngaphezulu kwaSathane sinamandla ngaphezulu kwanoma yonke into ngoba sikhonza uNkulunkulu oyedwa uNkulunkulu uhlala nathi uhlala nathi uNkulunkulu elizwile Nkosi selifile we
Asibonge asibheke enkosini. uNkulunkulu wasekuphakemeni, uNkulunkulu kaShem. Sibonga umsa wakho nothando lwakho, wena osivumele kuba senze le nkonzo isikhumbuzo sika Baba Inyangayezulu. Sicela Nkosi ukuba konke sikwenzile kumukeleke ezulwini. Usiphe Nkosi izibusiso ezivela kuwe. Elakho Nkosi igama manje lizophakade. Amen. Nkosi sibusise.